Pilias jemput Nadine jauh Pilias. Tangin yo pada cendur lang di players ringkat dan tiga semua.
kerpang nak mendaka maulung bara sports club keblai gini keblai ini akan kebadan ban irse kan kini kebadan kumbang i menta kadang nak paling kecil putra putrum bat biang bat penjenai ya kini kebadan ten rai wala kata nak yang jungi kum kaseng nidap tak disukmen ke bakau ngalah betong bang ilala berpeluang ya kini turnamen bat irse kan kini ke turnamen ha kini ke madan ke mata irse kada kelak benlong ke sim ke beringkong ba kanyo berpeluang ya kum kini ke turnamen ke ba kamhe ngalah betong ha ke ba kanong job ha kani turnamen kalau poi sa kasan pemaja tingka Hal kapor yono ay kajingkran na sambut konsan iba olan singsoy. Iba pay yaki program fair hala kajong kadong katay. Laban din ki sports laban pay hagaban kintiu ban pay lem yung dukusog yung kadong katay. Dang mentau Bryson kaya GGP ro kadang pendep ya kuwi ke major tournament kabadon ng South Sumpe. Kaya SYC kalau punya ya kali first tournament kabadon ng me. Bagi community bakung kini ki program ki balik program ki bawara ay gaji itu ki bawara ay gaji pensiunship ya kadong katay ngidon kam tanggas sport club yung isinong ngidon kam yung seng fair ban pailam ya ki jundon kam lah kadang sports lah kali ginuno mental ke program kibadai nagpunta jong paiba dengan nungkren montin ngiwan hangni ngiwan nagpunta ban pensingan pi ban ay musim bakum kini ke program kambe tengah jistang kadai ban yeteng na kemilanti bagan ke SYC kanang le sibun ke program fair nagpunta ban kentiu ya kajing yale kai jong kena jong kadong katai ban kan ay musim ro iko sport club kibadon hal gisinong baka football kadai kuwi nakikile kay bakong santam umtang nakaparti ko kuwi andre halaki jong gisinong halaki jong gidong fair dengan kibok baka ni kaseng kanang 3 sitom berkala ban nang berkat yagi kambaha nak menta ka imlang salangro jong kadong matay bar kuwi kublay sibon ite bro gidong ikabati tengah kublay yai president jong ka HYC di bawah Robert Jun Kajarin ngai kublai irang bashrong chokoloba bertibaro kila rangba kidang dekat hangi banya tengai kublai ya pi ki paiba kisangla ki hekret kilong kapa ki baidan lang hangi buat kamtam ikini ki arti ki team ke Strong United ber combined student kajing kublai kapakerpang kaya syaka hinyo trap youth council lawa circle belakangnya yang ini ke tournament hagani ke Shillong ki tournament kum kini kide ki balong ki bakongsan haga jala jongi kilong kerensan ki play kalat kalumti ki kena ki jongi play ala kasap ko pong ka football kadi kajing lakai kaba kajat beriu jongi hi kiye bar ka football hi kadai kajing kermen jong kalawai jong kisangla ki hebret ke jongi menta ka football kamdai shu tang kajing lakai bang shu lakai melen hendrai kadai kajing lakai ke bawara ya kalawai ka pernai hakiyeng kisam jong kinong ilakai paper kai ke pastunat aku benong ba nak ni ka jong pi ngatrai pi ya tip na mitip idani bai khna bakarteng Ryan kharkhong karna yor ubadan hapo ka Bangalore Football Club Academy te kadai kai ka pakamen kungi ujai penriu bangi i khna nanong kendong unpoi sanong ba banlakai nakiwai ki club ki bapau hakari kejongi nakwa ban ongru ba kinong ilakai football hi kamdon KKA kabay pair hapudang ukena banasor ukena banong kendong kaba sokumen kaba amin sim kalong ba buon ki kena ki balakai haka ISL haka I League
Bat kumju hi ki ba represent ya ke India ki bun hi ki de kena banano gendong. Tengah kuah ban pilslur ya pi ki samla ki hebret bat kumju hi ka bakong san ka de gajing pilslur ngalaye ki keme ki kpa ka baki ki kun ki kti ki dala kasap hagano kasap bagi don so ba pilslur ki kun kti ai kti ka ban kti ki dia gajong pi kenang bakin penurlong ya kajing ang no kada onor gajong ki kajing terang gajong ki namdani ai benong ndrei Lalu kemen makanya dan betala kani kasni mengaku belai sisa sisir ya kayaknya utrat youth council kemen bahadian boardroom kinangai penslur kinangai play kirimsan ki paper man ai kalan kelenti ki kena bekni ya laksa ki jongki video utrat kalen dari India kabedai bat kani rekam le football kai kublai iru ya sumbu kensan badi perlok balai itu basun ai kublai ya ki ramba senang bekup ya kabor ya kagitiar jong ka sensar trairi hakani ki dong ka than ya jong pi ya ki paiba jong ka beri hotre ki brokawai ya ki tim pro atli bat yang hilang barok soban ai kublai hakateng jong ka jat beri hotre ki brokawai jingsang yim kwacho ban penslem ya kapor jingkwa jong kipai pa kilakwa saban pek no sang taya ka jingakun kimasi ti khnang bahanom thli nengkong ngasngau banai kublai ya ka seng kepala ban organize ya ka football ban ngit scam ban lengba kini hijai program inla ban kentiu ngila ban ai ta ka platform ya ki kun samla jong ka jat riu ke jongi hakika melek kai football kendet kensai sikentin arketin ngeskua bang tangane bawai players ubasat ele football udi bentip ba dei mauhi uban kentiu ya lade ba dei mauhi uban penjat ya lade utau dei kejingib jong unong ele kai kiwei kila ban kersan kiwei kila ban ai jingmut ka sarkar kala ban Prisna Madan kinomi khmat kila ban kentiu nakamon nakadiang kipatba ngila ban ai nama kajing kersan nakamon nakadiang rehabakot kadi kajing tresitom kajing minot bat kajing sani jong tahu player ubala ban penkiu daladi yaladi tingine ban kenbau bakum kinomela kai na kitwa ban kiu omdan dan tisu dak hawai tang ka hawai ka dan ti gelong bapi hapan tresitom kabar kabangakwa ban suong kendet kolong khantan ya ki sport club bat ki sinong ki baper bahabang idon ya ka jingi ya kan ni jingi lakai ideru ban kentiu na kentu ya kitu ki babatkan ki sport club bahaba kibat ki sport club melong ban suyo batkai na ubalai ke sport bahkan kiu ke hapan long ku school kumbagi pas school na do kelas A andau lapas o kiu ha kelas B terter kumju ro ka football na under 13 na under 14 na ka 14 16 terter na ki way ka league sa ka way ka league terter ni hapan budin yaki ni hapan syarai yaki bat ni hapan pentikna bagi samla ki bayala mi ki sport club along guba seng ya ke school kelippa ka jing minot di sport club ni kimi nanti bagawai kesni nak keleng jog jat riu new trip gin sei ya ki klur ki bapau bat ki batang shan ha ka partai hi barafoi ngam kwa cho ban sim ng por tang kini tin pakdiat kublai shibun tur chaprang kai choi si lau ba sabkil im slem ga jat riu new trip hi barafoi we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow to the sun rays, and we'll go. I don't wanna miss a beat, and we'll go. Through the wastelands, through the highways, through my shadow to the sun rays, and we'll go.
Kinonglong ya kalaki draw kisuma banong ready lupa. Long ready lupa. Kublai Shibon ya ka yoga teams na po islong bolong bena. Kalang ru kajil sarong yang ikum kadang katany. Bentaban sui ki price masih. Ki player lada ki kuah ban shondur ngidan ka flex ka champion team lada ki kuah ban shondur ngilapan kre ka flex. Namar pa kapor ka long kerki plat mene lada ki don ki ba kuah ban shondur ka tu ka champion team ka flex ngilapan kre na kaliang jogi kino peniat. To mino ki try masih pen mino ki masih ustem na kanan sau but utarsan na mau selam pen mino mentah. Pajba sebab yang no Syabar Madan. Na kalian ki official na kalian kim dai ban bi pemadan minat subah wer Syabar Madan Wih, dah tak mau. to ki masih kilami Kipat ba subawat nomrong si Madan. Kipat ba kin subawat nomrong Madan. Cái phần gì? Cái Tay tay. Ni. Kipat ba kiba syate kaliang hindi kisubaban syok kenapa diilod kepada din. Đúng rồi. Lòng tiệm. Lòng tiệm. Lòng tiệm. Ha ha. Cái thằng này. Kalau job Prisya ya utar sana kau sebelah.